no taka tondu gatiaragia muno gaka urogakora thae mwe cia hwaini niko karagwata mwaki eni kama mundu munegeni anogaga tene taru hae tofauti Frank ni mukiri gukira Julius tani ugathi kwa Julius thaa igiri akoragwo ko thaa igiri karagwa ngarite kaja Julius hana gweterera ngima ikaire no Frank ukana hiri karagwata wedu weto ni mundu agagwita hwaini when you know we uraigua otoro no igwaga ni hindi arakuria tiriri eko na weri nginya wi gwaku nyumba urathio no we ni hindi arahura thimu ndumire no cio aria aingi na ni ugatuiria ahuria thimu kuma thaa icio ni aria makao mari ahoreri andu aya mebaga bagataithi ucunga atene ni minoga bwana asifiwe sana ucungaga tene andu aya akiri ona andu aya mahoreire magaita ni ugathie nginya ma TikTok ma muthiaga thaa itha cio tuku ukona ndukaga kamundu kamwe kahoreri ukanitha ke hau udaku-ini gabuatite na ugira kumenya mucene uria wi cama pio hunga mundu muhoreri taru ithondo andu aria memecene no tutire mucene muingi ukiaririe wothe wathira riu tani hwaini ugiuka unjire kwaririe gukwira ki na giothe ni gieka atia no angina tumundu tukiraga no tukiraga tuthiaga Madhani agocwo atumia Jesu Ngai awe mwega uri mucene we tha igiri ukoragwo toro no ri wenda mucene mwega uyu tumundu tukiri ona ungenda kwendana kugia company na andu maragia tondu uhoro wake wothe utekemanagia nie ndakiritwo ni aya ngire kwina birthday ya mundu oreu kwina birthday mwa surprise aga mundu na nie ndete mwiri tutingihota praise the name of the Lord kwani na birthday nie nekugata nie oi turathi go surprise muno nie ndimwirire no ndacoka ndarugira ona ke ndananyita no nie ndonire ni anyi nite korire tuthiite ki mundu ra surprise birthday yaku ngiona ke ndananyita hau no ndacokia ki ukienda wega ceraga na andu amaragia muno ona ni ukwimenya ungako company ya andu eri makiraga na we niwe waragia we wika hau you are the victim wenda gucera na magi wa mutumba andu marahura wa fefe we hau ukauga ona kanitha ni nyenda andu maragia taru Mr. Mwangi nyenda tukona nake ithaa rimwe agathie riu nyenda kanitha twatigwo na bishop taru Elias ona ndienda atwarie nake muno tondu Elias aragia cigo ici ref tutaonana ni mwarikani no bishop ni umenyaga tundu teku ona movamu abo agataki tondu movamu mukwaria ndeto ici acuge na movamu ni gatuthi ni kariaga movamu ni gatuthi gukumboa thaa ici no uroikara na Anita kana mukue na Sami umakue na ngari na Boni kwanya Boni gikirinyaga ukuheo ugambirwo na John uyu we young tycoon acio kinya rugendo rwanyu ni rukuya kuria ndungikua ona wewe dereva ucuge hawa watu wamenyamaza wachanganywe ni magerio gutuka tumature ona ithui matuke wapasuke imakiraga na ndeto muno hindi mwe ninde ndakumenya 2014 ni ndariga gwatiriri
niki kia mundu ndite tondu ndokera rucini ndekoraga group ciothe cia udaku kuma Kilimani Mams agadu ciothe ngari nu niki ajuragia ngenda kumenya mundu uyu unyandikaga group cio ngiuga ni ngwenda kumenya haria na social media ndugathake nacio thiku ici hata message kama unataka kutusi mtu acha kutumia message waachana nayo itakufunga na cyberbullying no hago from 14 years ni ngioya haria iguru ugioya o story kiragwo Facebook ni copy link yo ngimekira Google ini kana umekira Chrome search ni kuheaga details ya message yo githi hare kendari guku ngiamwega story kau ken gufia ngimunengera makianjia go follow kahora kuria signal ironeka cia nyamu era post na ithe mutikurika he mundu arumire karonzo akerutwo karangata na gukurangata cyber-ini tondu maturaga na nyamu iyo ndakwira ma nyamu yakwa ya postagwo ni ka Maid kirigiti riria kanyitirwo gadget ikioneka kanyitwo ri ona tangikiuga hari undu oyi ciana mdogo sana kanini muno no gaikarite na thimu murecia ni Maid no cio ni muru gukira Jared uko IT mathomeire IT gukira garucini papa ureciria mundu posta kama maundu madu ni mundu serious riu no kore mundu tamofa mwate office computer ni yake age post maundu ma kiti ari fundithia ri ngari na ari udaku maundu maingi mekagwo social media maguthukiria andu maritwa they are very idle people riu ni ndarora mwiritu mumwandikia ngari ru ngitwara ku no ena page very active very strong no page no ngimenya ni yao page imwe wonaga ene ungima mangireho ha mugaba kumacangira ta wakama they are very idle people na nikyo monani Facebook jingira go godara no njokeiri handu agucokanira nake ka delete na ga block they no cio gekate wirutanirie kona maicaini delete some people and block them in your life and especially idle people aria matendaga nginya urute wira metaga muture bururu aria matendaga nginya nduka improve maicaini maku ne waikara na company ya andu me idle. Even in life, learn to delete and block idle people in your life. Ati Brown gwethaga rucini na igiri tutindanie ndugathi kwendia mahiga tutiganage na wetha igiri ndunathi wira ndinathi wira na nie thina tiwe wewe na wira nie nie thina ugaikara indo nginya getha andu aria ngimuikare indo na urio guku ninaamini Mungu nitanunua gari na museme uliwaigwa Samia gikwira ni moyanga musene makaneana fielder ati ukana musene kilo 50. If you want to become a rich person, also become industrious. Tuweka mundu rekodu tigwethaga nduthi na asara musere mutigana getha inya gutiri mundu wikindu muhuko onake ndari na we nduri andu ingi ukimoria mathinirio ni company kaundu mane nako gathia wega karirwo ni company na mundu wewe onaga tari murata mwega no ni thina unaona kama ni rafiki mzuri lakini ni shida company kuroge mundu wa bata ginya gwake arutirwo ni company gwake tondu muthuri arigiro riu uyu niko turatwarana ndi mukanetio no ndaigua kana mutumia akarora kona uyu muthuri andu aria aracera nao o no ya guthira mutumia akona kamuiro thire ri reke we akunjo ndakana korwo giconoko-ini mugithira tondu wacera na andu wendia nduthi wacera na andu wendia muithikiri riu no wanjitie kwendia thaburia makibi akainaugire atiriri ungigacera na mundu utarukirwo ucio ti murata no ungigacera na mundu ugure nguku ucio murata
ni tungicera na nyone maica makwa matiracenji ni njeheraga urata-ini ucio very fast. Tungicera nawe na koroni twaceraga nawe ngitiga we urie niki gitathiaga mwena wa maica mako, tona ningicera na mundu no nginya maica make macenji. Tukitembea na wewe na nione pia wewe maisha yako haibadiliki, shida sio mimi, shida ni wewe. Praise the name of the Lord. Damu ya kamsomo kega ugamai muri muraino katene ni nyanya kamili. Inua mikono yako juu, ambia Yesu nisaidie nikufuate. Ambia Yesu nisaidie nikufuate kwa kweli na haki. Mwambie neema ya wokovu wangu na matamanio ya moyo wangu yataafikiana nitakapokufuata kwa kweli na roho.